They considered me too old for the position and that I wouldn't be able to carry out the duties that they required. Čia anksčiau iš viso žiūrėjo į mus kaip nežinau ką. Tai dabar jau čia daugiau jau priimtina tai. Anksčiau tai aišku, kad ne. When they look at the CVs, it's written nationality Indian, you know. I mean, I think they would, I don't know, maybe they rather prefer a UK national than a Indian. Homofobija yra toks dalykas, kuris egzistuoja dar Lietuvoje ir yra labai. Ir aš tikrai užjaučiu tuos jaunus žmonės, kurie auga tokioje visuomenėje. I was dismissed after 2 years on the grounds of religious and/or political discrimination. Terry, Arnoldas, Jasprit, Ivona, Ricardo și Santa au fost victimele discriminării. Aceasta înseamnă că au fost tratate mai puțin favorabil decât o altă persoană, într-o situație comparabilă, fie din cauza vârstei, orientării sexuale, originii etnice, dizabilităților sau religiei, sau pe baza mai multor factori care se numesc discriminare multiplă. Din anul 2000, directivele europene au condamnat discriminarea la angajare. Discriminarea rasială este, de asemenea, condamnată în alte zone ale societății, cum ar fi accesul la bunuri și servicii sau educația. Însă, în ciuda tuturor acestor eforturi, în Europa încă ne mai putem confrunta cu discriminarea. Aceste mărturii sunt numai câteva exemple. We have asked the Europeans whether they think there is discrimination. And the answers were rather interesting. 15% of those asked say that they have, in the last 2 years, personally experienced discrimination, whether that's because of their age, because of their religion, because of their sexual orientation. So there is a clear feeling that people are being discriminated against. My name is Terry McCoy. I have been involved in the timber trade all my working life, which would span more than 40 years. În preajma celei de-a 60-a aniversări, Terry a observat o ofertă de angajare în ziar. Exciting opportunities for 2 sales representatives. You need at least 5 years experience and knowledge of the timber industry and advantage, good people skills, youthful enthusiasm. How do you do? Thanks for coming here. Thank you. Have a seat. I saw the ad in the paper, applied for it and subsequently interviewed, and very, very disappointed that I wasn't able to secure one of the positions. I feel that I didn't have probably enough years service to offer, being 60 years of age. And I felt that the position, both positions were offered to much younger candidates with much less experience. În Europa, un sondaj Eurobarometru a arătat că discriminarea în funcție de vârstă este tipul de discriminare cel mai des raportat, chiar de către victimele acesteia. Adesea, acești oameni iau primele măsuri pentru a se apăra. I spoke to numerous people in general about it, and I took advice then, and I was asked to take advice from the Equality Commission. Thank you for coming along. Thank you. Please have a seat. The Equality Commission has just recently agreed to fund your case of age discrimination. Excellent. And my objective today is to go over the facts of your application. Comisia pentru șanse egale din Irlanda de Nord face parte din rețeaua europeană Equinet. Peste 20 de organizații din întreaga Europa sunt membre ale Comisiei. The member states had to create, on the basis of the European law, equality centres. These are organizations which have, first of all, the role to receive complaints and to help individuals deal with them. In some cases, they have even further competencies. They can launch court cases themselves. So the objective of this is to make sure that individual citizens have easy access in their country to an organization that has been created in order to help them. Here we are in our store where the experiences that individuals bring to us when they have concerns
about being discriminated against are recorded. We have thousands of individuals come to us every year, and each file represents the history of their experiences and demonstrates the extent to which employers and service providers here could be prosecuted under the anti-discrimination legislation. Ne aflăm în Marea Britanie, la nord de Londra. Jasprit Singh este de origine indiană. După absolvirea studiilor în administrarea construcțiilor la Oxford, acesta a trimis solicitări de angajare mai multor firme. Thank you for your CV and covering letter concerning a position with our company. We do not currently have any opportunities relevant to your experience and qualifications, and regret to inform you that your application has been unsuccessful. Loads of companies, where they said to me, we have got no vacancies, and still my classmates got a job there, which is just makes you so angry. I mean, you didn't even meet me, so how can you judge me on that, Just looking at my CV, you cannot say like, okay, he's not good for the job. Potrivit sondajului Eurobarometru din 2008, discriminarea rasială este cea mai răspândită formă de discriminare din Europa. Dar acum, Jasprit a găsit un loc de muncă. Oakwood Builders este un IMM care se specializează în tâmplărie fabricată manual și construcții ecologice. În această companie, criteriul principal de angajare este calitatea muncii. Compania lui Tim Fenn angajează lucrători având o diversitate de origini etnice. Having a diverse workforce has a big advantage because we can, getting all different ideas coming through, having people from different cultures, I think gives us a market edge because we think differently. It gives us an opportunity to do things differently. Din nefericire, așa cum arată ultimul sondaj Eurobarometru, înfățișarea exterioară, vârsta și originea etnică a unui candidat sunt primele criterii de selecție. Cu toate acestea, la Bruxelles, Organizația Angajatorilor, care reprezintă interesele artizanilor și IMM-urilor europene, accentuează faptul că IMM-urile trebuie să fie diversificate. Since SMEs are very active on the local market, on the community, so they can't afford to make choice. So they're just working with all well-qualified people without regarding if they are coming from one or another country, without considering discrimination. So this is very, very important for SMEs. It is a matter of fact. Discriminarea afectează toate păturile sociale. Ne aflăm la Universitatea din Kaunas, Lituania. Arnoldas este o victimă a celui de-al doilea, cel mai des întâlnit tip de discriminare din Europa, potrivit studiului Eurobarometru. Mes esame Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto sociologijos katedros auditorijoje, kurioje kažkada aš dėsčiau, bet pastarosius metus aš jau nedėstau ir šį semestrą man tiesiog buvo neleista dėstyti. Tiesiog rektorius neleido man vesti 2 paskaitų ir aš manau, kad tai yra susijęs su mano seksualinė orientacija ir todėl, kad rektorius nenori, kad aš kalbėčiau apie gėjų teisės ir gėjų reikalus. Problemele lui Arnoldas au început atunci când le-a vorbit liber studenților săi despre orientarea sa homosexuală, mai ales atunci când lucra împreună cu aceștia la un newsletter privind drepturile cetățenilor. Mai multe pagini vorbeau despre homosexuali. Rectorul a interzis publicarea acestui document. Aš manau, kad diskriminacija, jeigu mes kalbame apie gėjus, tai jinai labai susijusi su teisė būti atviru. Didžioji dalis visuomenės iš viso nenori, kad mes būtumėm atviri. Netgi mūsų politikai yra pasakę tokius žodžius, kol jūs esate savo klubuose ir restoranuose, tol jūs mums nei draugai, nei priešai. Bet jeigu jūs tik išeisit į viešumą, jūs būsit mūsų priešais. Cu toate acestea, situația se îmbunătățește în unele privințe.
Ivona s-a născut cu dizabilități. Trăiește în Vilnius